Serlongjon arat tovar kacheselam. Nagaon rubber board ahin pen rubber katikia tumapan kapaching turasai amo kedengpon. Professor Rongbong Terang aphuthak krungsai ME padopon. Nini apartment West Karbi Anglong District chess selection tournament kapemanpon. Kardom beta life penilisami rupjalenti supi non betangton pen arjoponixana. Piniada porphai sirke malompen Dhansri constituency kaparlo Serlongjon along rong arat tovar cheselam pon. Serlongjon rong laki suri hini aning kansi Rongkhelan pon lapen non an Hai don paro trok an dotang lopusi inut rong along abidisar bibi son teron pen pherangke angno lamjai pon. Alang likaning je atengke Laso atovar kacheselam along non amat ke rong asor lapen jirpo jirpi lason thakthaksi ningkeme abangphu atum kachirung cherek pensi sai ke klem puta ningje. Lason si alang litum pen KAEC ACEM man ke do Dr. Tuliram Ronghang along sitame Laso atovar mesen kacheselam piponji aphan katuning rialam palepon erdo. Lapen mesen alam chak sitame chichak pontang luputa ningje. Bonta nona kotame tovar kachela joy ke nang jipu mathasi chirung cherek pentame saideng pon nang kokloputa klar dakpen ningje. Dadali penil tum beta life pheranke Abraham Tiso report. Adom pini tum dak aprang si ke non la news channel tum fansi akero pipa prang lo pini darim tum Serlongjon rong along la puson rong pen kachirung pen tum la tovar kacheselam ajai make mar akamikem long nai tum kewang aposi ni tum nai tum pana prang sak kero pilo adun thusi ni tum nang tum channel hoi pen kapachini ba kachuning ridun kapache thangnun kangtung bang la phano neli tum la Serlongjon model village arong ke kadogawe don pharut trok anar dondo lapen labang so arong ni tum kedam tang ningkan suri hinia ningkan pensi pangcheng pon lo lapen labang so ningkan suri ini pen piniani anta nitum methang kabor i pen ajok rong rup kado be kechepe klara sai akam nitum klempon bomlo sinon peneng le thota kedam tang arwe arui pinani tum siksak lo tovar kechela je phan asilabang so tovar aphan nitum pinangan kisung dolo logachario somar bikhek koi logachario somar school ke dam ke wang sung piglo sinon labang so akisung pik ni tum chetheglong si rong arada tum pen tum chingwai lo asilabang so atovar mena pen un an pen kacheselam je phan le tum chebori ponang purong pen tum chingwai ponsi adon tin anutin la do tum mane contractor mane sakuri ke claim napan mane businessman napan rong arada tum gari auto ke ve tum setame pharo isi pharo hini suri hini isi suri thom lason nang chirap nang chitodun pena joksi pini abangkeni tum labang so rong labang so tovar akam ni tum klempon long lo si ni tum non labang so nai tum channel hoi pen kapachini ba kachuning ridun kangtung bang la lo bikhek koi dak local MSC tilutuma hasnu anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang alang litum nilitum Serlongjon arara phan setame tovar kisung pen nang ke jogi phan kachuning ridun rong arar hoi pen nitum chuning rilo lanparta kedam tang pinana ni nitum batai ke thomba ka phong nitum CM sar phan chitong damlo napa alang li lam chak ta dolo ni to phan labang so tovar nang pije phan la pen alang li lam chak teng pen sinitum la inut contractor ake hai mensing phangchu alang li phan pingkhatsi estimate setame tiar pon lo pen labang so ka tiar pen ni to phanang pulo la ningkreng ning thinang le lo pulo tangte tovar bang ni linai to phan nang pipu pusinang chak lo non la government pen ni to phan la hai nang pitong thek thia ko setame ni to rong tovar ke chehla nang kok ji pu joine sini tum seta la non rong si rad hoi ke chingrum pen sini tum chirung cherek pen sinon tovar bang pini non klempon bomlo silage kado binai tum ta theklong lo pen kado go we non ali tum channel hoya fanstame suri surya kardom pisini niam thington ekolo kardom Pirthe munilatum long le phelang do chot pen lang ding le kaching thurunji pugali katiki kachipaduk pen henlo ale kachapalong hawarsai Lason si nijang Karbi Anglong wothar lang sopen chekoy not tai ik pialong Tika Rubber Producer Society T Hek Pen TRPS Committee Sengpon
Bangso Committee Kisengpon Amelo, Nogao Rubber Boat Ahinpen, Ambili KK Assistant Development Officer RO Nogao, Gopal Masanta Field Officer Field Station Hojai, Anshat R Field Officer RO Nogao, Atum Chetong Dunpen Anparta, Bangso Amei, Robinson Ronghang Ahinpen, Maichari Ponsi, Edison Teron Ahinpen, Mayalamthi Jaipon. Bangso TRPS Committee Kisengpon along Kadokawe Rong Trok, Tika Rongali Tai Ikpi Langchingbar Borpulapen Cheret. Bangsong Bongpen Bang Troxia Bangpuapan Ingwai Ponsi Maipu Anghoy Robinson Ronghang Dun Maipu Edison Teron Lapen Bangpho Bangpuapan Executive Member Ingwai Pon Penan Parta Rabar Katikipen Posonsi Ale Kachepalong Thekjima Aphuthak Kachethan Chepare Ponsi Ing Sam Jinpen Maipachun Pon Wotharlang Sopen Nilitum Birta Lafa Pheranke Rajan Ronghang Report. আপোনালোকে ইয়াত যে নাৰ্সাৰী যে চাবলৈ আহিছে ইয়াত আহি পেলাই কেনেকা লাগিছে কেনেকা দেখিছে ভালে লাগিছে কিছু মানে অলপ সৰু সৰু পুলি দেখি আমি মনটো অলপ বেয়া লাগিছে আৰু এটো মানে গুটেখিনি বান্ডিলটো আহিছে ন আমি মানে কুলি পেলে এটো কৰা নাই আৰপিএছৰ পৰা মানুহ আহি পেলে কালেক্ট কৰিছে এতিয়া যি বেয়া হৈছে আমি নেক্সট টাইমটো আহা বছৰৰ কাৰণে মানে এটো মেকআপ কৰি দিম ঠিক আছে সকলো যে নাৰ্সাৰী কৰাৰ মাজে ইমান টকা যে ইনভেষ্ট কৰিছে মই জানামতেতো 2.5 লাখ 3 লাখ মান ইনভেষ্ট কৰিছে এইটো বিনিময় বা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি চিন্তা কৰি লৈছে এইটো মানে পলিব্যাগ নাৰ্সাৰী কাৰণে অলপ ডেভেলপমেন্ট কষ্টৰ কাৰণে এটা প্লান আছে এইটো মানে এতিয়ালৈকে অৰ্ডাৰ আহা নাই যেতিয়া মানে আহিব আমি জনাই দিম ভৱিষ্যত হাতৰ কাৰণে কি বেনিফিট দিব বেনিফিট মানে এতিয়াতো নাৰ্সাৰী মানে ৰাবাৰ এৰিয়া বহাবৰ কাৰণে দিছে দুটা আছিলে মানে ডাইৰেক্ট পুলি আছিলে আৰু পলি এইটো বাৰ্ডাস্টাম্প আছিলে নাৰ্সাৰী কৰিবৰ কাৰণে এতিয়াতো আগতেতো বাৰ্ডাস্টাম্প আহিছে পুলিটো আহিবলৈ দেৰি হৈছে কেলেতো মানে মাষ্টাৰকেইটা মানে আৰপিএছৰ মানুহকেইটা সুধি পেলাই আমি এনেকৈ বাৰ্ডাস্টাম্প দিবলৈ ব্যৱস্থাটো কৰিছে এতিয়াতো মানে এই আৰপিএছৰ মানুহকেইটা বহুত কষ্ট কৰিছে সেইটোতো মই কৈছে মানে আমি দেখি পেলাই বুজি পাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰি পেলাই এই কৰিছে খৰচাই বহুত হৈছে তো মানে কিবা এটা মানে বেয়া পুলি বেছি হ'লে আমি মানে আমাৰ ডাঙৰ অফিচৰ লগতে কথা পাতি আলোচনা কৰি আৰপিএছৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থাটো কৰিম kosan lo kamat hapun kali doge rong asor kangsia benefit ke ipipo posi inilah kita non arong aklim mukhabang meloi de masih mo penta nawang regional office baido tempat pulo he ini komplain lo direct alang li pulo next year kalau do weching wai pen next year bang expansion kam claim nak to alang li pulo dan itu lak komiti pen kalau wech produksi lebang so nursery ke pacun lo around 2,50,000 bagdo aposan itu pocket pensi tang tela bangso nursery kuri pen ke nang litum ke kopi si rata phan alle ki piji mate kosan si nang litum bangso tang ka alle ka kachelam pondi alle bang ke normal ke so system yang si dambom pulote litum ke arong jorong kokpo ati ni tu poisa ke ulainan kok yin tu ati invest kali dat bang thakthaksi sose bangso poisa litum ka invest ang tu yang si thang la na pipe pulote litum ka arong jorong kokpo lage খোলা আলাম লহে ওপেন সিক্ৰেট ল লাগে তাতে আৰু এইটো প্ৰসেসটো অফিচৰ পৰা আজি আহা পৰা আমি গম পাইছো আৰু আগতেও গম পাইছো যে আমি ইন দা প্ৰেজেন্ট অফ দোজ অফিচাৰ ফ্ৰম নগাঁও ৰাবাৰ বোৰ্ড তাতুম দুবাই নাই তাতুম কিন্তু আলো গছি মানে ইলি তোমা লা আরপিএস ফরমেশন মানে দনে লা জিলা পিনিয়া বাংকে মানে Laso itu mah tika rubber grower lo lapen ke RPS lo laso formation jadi tum uson si Jepang tangpon thegi ma laso RPS pen lapen anso si tum kerap uson si rubber board pen tum kan nangki pi thegi ma la hoi bangan dan itum alama bangke bengan na khuli thai lo
Daithor Moniram Langni Auditorium Ahemalong Padmasri Professor Rongbong Terang Akai Alamu aphuthak National Seminar Padopon Laso along Padmasri Rongbong Terang KAC Education EM Richard Togbi Daithor Government Degree Model College Principal Diphu Bora Assam Sahitya Sabha Dunmei Phi Mrinali Devyatum Chetongdun Hanboka Penilitum Birta Lafa Pharanki Robinson Killing Report Pini mana Daithor la college tum pini ne kacheselam ne kiklemakam mana lokito ka ran pen hai tum kopini national seminar patilo nihang lo ne ta nang nun de wang lo chithang lo asi ukar biang long punatu Daithor pu area theklong lepin lang asor theram kenesi wang lo na ini rong pik lo nali kai long ta la po pir thik non lang ma ke bang cheng wang le lang ko son lo ke lang kente Daithor pu Daithor lang ma sano dagan ke ta inglong si theklong la inglong le inte nang li thang ke pir the dang long tame assam long ke na india long na anon che thang pik lo tang te la son ta ili kar bia tum nang le son ta khak char li phana le mises pilo ki kai ta ke bang kali non ke oi ke mi tu ma chali bom lo ke nelian so se bang thek bom lo ke ininga rong lo neli jibon halang so ke koan non ne tum kosto ha ke ne ke puri hut ke non kar bia ke tum doctorate dolo doctor sakuri bakuri kopineta officer ta dolo e mame kopine non ke hala dolo dhonasorin ta podmosri ta longdun lo di alu bom lo Karbia kai non obekini itu, oke, kemi atovar si bang dambom lo kai. Kasi ini ngarong lo, Daithor bang lo nilidak karbi kidu la andu puke 75% dak karbi do puke. Telang so bang ke nili cini ni, setelah agulong lo masih aku dak masih isi college kimtulo. Labang ke daga karbi atum ba daga ke do kado ka betum ta bang isi kirung ki damji atovar long la pini la bang sala mai ki kon Rongbong Terang akai lapen akam ki claim aphuthak national seminar dak Daithor degree model college pensi party people lo national seminar apen dak kadok we bahira kapre kadim pen sami wangu apen pini tumolong Daithor degree model of principal adu jate je alang li akai ki claim ki dam gi du an sami alang li ke padmasri award ke long abang pen non het sami alang ke doctor of literature long alo non het lang me chekro tu Cotton University pen asi lahai alang li a hirzu me akang hot pe jok nitum Daithor long muniram lang ni auditorium hall long lason inauguration program long hi bilong ngachi tongdun Assam Satya Sabha President Secretary pen chenglok lapen Vice President itum kaching hon Dr. Himonto Biswa Sharma Chief Minister apai alang li samina chi tongdun itum ningarong pikalam lo lapen kadok obe jate Rongbong Terang alam karbiang long chot kali Assam dang ongbong chot kali bon tami India dang tami ke chithang dutang asi itum Daithor asor bangke itung ningarong nangji lason dak seminar nang ibi kontek All Assam Inter-District Chess Kapathualo Kachipate Dunlongji Apharman West Karbi Anglong District Chess Association Atumpen Chipatir Piponsi Abangphu Kangwai Ponji Apharman Vosokaida ME School alongsi Nini upon chess selection tournament Pemanpon. Bangso Kapathu Ponalong West Karbi Anglong District Chess Association Maiphu Ranjit Ronghang Lapen Kongchun Bang Prodip Terangatum Chetong Dunpen Mesen Pen Kapathu Ponjapan Papacheng Pon. Bangso along Bangkli Kebra Nirkep Abangphu Atum Chess Chipate Dun. Labangso Melong Maiphu Ranjit Ronghang Pen Lamthe Ki Jaipon Ki Bangso Kangwai Tang Atumapan All Assam along that Aphan Chotkali India dang pialong an Kachipati du Longji Aphan Bor I Ponji
lapen bang aderason chess kapathu school kapeman ason si Karbi Anglong ta chess school paman pon sonte mesenji pusi ningje pon lapen alang li puthot ka ningje pon ke Karbi Anglong autonomous council atum kapre kapathu along RD kipidun ason chess kapathu along ta RD pipon nangji West Karbi Anglong pen Joram Katha report Nilitum ladak nili aprang amen enang koklo kalitang ke sop terang thitheko niliphan ola samalong nang ponlo ola samalong ches kapathuni anyom aniti nili chichini ne sita alang litum nang kabori penajok nile hadak chedan nun lo lapan ola sam ke kidunde athaya velo dunet lo lase halaso nili ning luchok lo kechengsi Karbi Anglong ke east west pensi eswe Karbi Anglong district chess association pusi pulo asut ke amat si hala Karbi Anglong pensi nilitum khilibom lo puthora bang nilitum nili bang chemat halo pukali lo ilitum east west dokok lo pot lasi nilitum west Karbi Anglong phanta isi affiliation pidunai pomat nili olasam murun sing arbiter alang litum nili phanang rablo lapen nilitum west Karbi Anglong phan nilitum chisik lo lapen non lason se dambom lo nilitum un anpen kisung teknik ali nilitum keceng munit ave ba thom phiwe sita chuning ta penando pining ta penano somardo nalitum kethek loi lasi nilitum bori pen nona bangke ola sama long kali Indiana dang thepia long ke toye phan se nilitum bori pon bom lo labang ke nilinon lala tum listen bom la lasi bangkwan bak done la no lomso phitik tik chini ne la niligi puye bangke bang adetason alonga prega state ke along tina school along ta a subject si anlo lasi Karbi Anglong ta lasona subject en pute mepigi mapusi nili ning theda nili Karbi Anglong council tum phani puye bangke la pohelo alang litum sport ahin aningarong alo asontin ta sport dolo sita chesta isia sport isia game pina ko alang litum laso phutak ta interested nang endun pia sonte nilitum choroji pine beta la ponse kang ton poniglo do me thak me kardong